i Višegradsku ulicu kod Juradija. Ja vas sada molim da se podelimo u dve kolone, ali da ova kolona koja je planirana za Prvomajsku ulicu i za Višegradsku ulicu, da jedan deo ljudi koji su iz ove kolone pređe u ovu kolonu ka magistrali i ka drugoj obali. Da bismo imali ravnomernu raspoređenost ljudi. Molim vas da pređete na drugu stranu, potreban je vama određeni broj ljudi. I da pokažemo zajedno da smo uz naše kolege. Molim vas, nakon toga, samo još jedan trenutak pažnje, molim vas, dragi sugrađani, nakon toga, molim vas, sekundu samo, molim vas, izvinjavam se, nakon toga, nakon jednočasovne blokade, okupit ćemo se u 22 sata kod kružnog toka ispred opštine i tu ćemo održati 16-minutnu ćutnju za sve nastradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu i za našeg tragično stradalog Nenada Bakala. Zove buši i gume. Svima dobro. Dva beda može. Dva beda. Baš mi je cipka beda. Dobro, ja sam dobio i dobio mala i dobio to. Nećete nas gaziti! Nećete nas gaziti!
Stavljeno je gore ljudi, ostatak može da ostane ovdje. Babude, idi ti, ja ću onda proslaviti. Ja mislim da su oni gore blokirali kod oslobođenja. Što imaš? Ja sam samo ovaj prijedlog. Pa ovdje je blokirano sve kako gore, oni su dole zatvorili se. Policija. Znaš? Aj s tim jedu, živ ti. Sprem. Gore ima dovoljno, otišta jedna. Šta mu vam? Dobro. Salam. Skandiraj, uzmi megafon, skandiraj. Ajde članu. Ja isto je mnogo. Skandiraj. Skandiraj. Mali, ti smo kada prije. To je na megafonu. Kad krenem Hamza, ti ponovi si
Kana, pravda za... Ono što smo uspeli ovdje da saznamo jeste da su oni nakon toga otišli svedočinu i opet dokurati na 16 minuta i ulicu i održali skup tišine gdje se to inače radi. A gdje ti Atla? Pa i ovi moji trebaju uskoro da ga hajde stari koliko god. Jer eto da smijem se za film, ja nisam znala što
Ovo svetlo prvo na tebe pomislim. Zmisli, ja ti ne dođem kad umreš, ko je tvoj gospodar? Ulazi jedan namljiv. Vojbor, ke vamo. Protest, jel? Plaću dobro me i mene. Спасибо.
Stay more. Ovdje se neko stavio pored kola, jak gusti. Dobro radi, jer ne može se otišti gore. Radno je, radno. Na Euroliju minus 13. Minus 13. Danas smo cijeli raža i ja hladnije baš. Na Euroliju ovo 2-3 dana baš hladno je donje temperature. Mnogo smo se gledali sat vremena. Sat, znači. Mnogo, pola sata je bio dovoljno. Ali eto, ovi moji se mikrofonima daju malo energiju, malo. Jeste. Ali super što si brzo reagovali, znaš.
Sviđa mi se to što... Odlični nivo, dobro se blokira više ulica. Moraju belo to, svuđe mora to se raditi. Ostavke, samo ostavke. A da ne neka stane. Cijel život ti kupuje diplomu i radna mjesta. Samo je trebalo da nas se blokira kad dolazi ova ambasador Turska. Aha, ja vidio. Tu je trebalo da se blokira, nije se znalo. A što on blokira? Čeka. Lažem da dolaze, vidiš? Još kad bi znao da zvezdim, bilo bi dobro, ha? Dobro planiraju, dobro se stvari. Razgovaraju. Molimo narod da pređe oko kružno. Molimo narod da pređe oko kružno. Hvala.
minuta tišine kako bismo odali počast nevino stradalima i našem srđenu Nenadu Bakaru. Hvala. 16 minuta čutnje je končeno. Ovo se svima